zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoAdmin. Iy'ndaba-ke ezibuhlungu ezenzeke-ke kule mpelasonto wengenza wethu-ke lapha uKahleko Mafolo-ke waseLimpopo bekade ethwese iziqu-ke ze-Bachelor of Development Studies e-University of Mpumalanga. Kuthiwa-ke injabulo yakhe iphenduke izinyembezi njengoba kubaba wakhe ubhuti wakhe ophinde abeke yiwele lakhe kanye nosisi wakhe obe umetron kwesinye-ke sezibhedlela baphelele endleleni. Kuthiwa-ke imoto abebehamba ngayo beya-ke kwi-graduation itholene phezulu-ke netruck kwangasinda-ke noyedwa wey'ngane zakuthiwa-ke bazofihlwa lapha ngempelasonto noma-ke bazofihlwa ngesonto bobathathu. Iy'ndaba-ke ezibuhlungu ethe-ke zathinta abantu abaningi lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke eyi kunabathakathi abasebenza-ke i-overtime just to make sure our dreams don't-ke manifest. Nangomunye uthi-ke this is very painful, I would have fainted if something like this happened to me. Nangomunye uthi-ke rest in peace Mkhuleko-ke yabathakathi. Ngifisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke wey'ngane zakwethu. Mina sengiphuma kanje.